Dit is vakansiedag en wat dan nou lekkerder op jou vakansiedag as lekker kyk inhoud. Hallo en welkom by Klets Kompas. Ek is Irene Marie van der Walt en in vandag se episode gaan maak ons 'n draai langs die kus. Ons begin op Loederitz met Ndeshipanda Akwenye oor die vernoeming van Bismarckstraat na Anton Lubowski straat in die kusdorp. Dan van een kusdorp na die volgende gaan kuier ons op Swakopmund om te gesels oor 60 jaar van Café Anton met Heidi Snyman. Die initiative wat ek begin het, dit so plus minus 5 jaar gelede, het iets net binne my net gespak, want ek het al die stories gehoor van wat my ma dit by die huis gepraat het van Anton Lubowski, 'n wit man wat vir die regte van swart mense gestaan het in die tyd wat swart mense onderdruk was van die wit mense. So daar was baie dat my antie hulle, daar's baie mense wat altyd gepraat het. Anton Lubowski het hier altyd weggekruip en hier altyd met die mense gematch en so het ek my research begin doen. En toe het ek net gevoel, eerste was my hele aandag eintlik op, ek wil eintlik uitgevind het wie hom doodgemaak het. Maar op 'n dag het my suster gesien, die ding vat my lewe oor en toe het sy gesê, nee, miskien moet jy fokus op, miskien moet jy hom net eer, want is nou al so lank en dit sal net die miskien, jy weet, dit sal nie vrugte plukkie. So dis hoe ek nou op daai besluit gekom het om te kan sê, op einde van die dag, die is 'n man wat sy lewe opgeoffer het. Hy het sy vrou, hy het sy kinders agtergelos en sy vrou het met 'n man gebly wat sy lewe opgeoffer het vir die gemeenskap en om in 'n so 'n manier van die aarde af te gaan en dan is almal stil. Dis nou die mense wat nou oorgebly het. Is mense wat jy gesien het, dis as jou man elke dag uitgaan, jou man gaan staan vir die mense en dan kom jou man eendag, as jou man net eendag net af van die aarde af en dan dieselfde mense wie voor hy gestaan het, is net stil. So dis een van die dinge wat mening net iets, dis net iets wat net binne kan, op einde van die dag, ek sal nie sê, ek het hom nog nooit persoonlik gesien nie, maar dis net 'n gevoel wat ek net gehad het. Waarvanaf die gevoel kom, weet ek nie, maar ja, initiatief, dis om hom te eer. Ek het geverstaan, daar's 'n Anton Lubowski straat in Swakop, daar's 'n Anton Lubowski straat in Windhoek en onlangs het ek nog verstaan, daar's 'n Anton Lubowski straat in Appington. So as 'n mens net dit kyk, dan dink jy vir jouself, as die mens so ver moet geëer word, en Anton Lubowski is oorspronklik in Loederitz gebore, en in Loederitz kry jy nie enige ding van hier's 'n Anton Lubowski, daar's net absoluut niks wat wys. Daar was so 'n mens van 'n soort van 'n sulke kaliber. Daar's net niks wat wys nie. So wat ek voorgestel het, en dit is net 'n voorstel, dat die lughawe in sy naam vernoem word, die Mainstraat in Loederitz vernoem word. Die ding is nou op die media en ja, almal het maar nou, jy weet, almal het nou iets om te sê oor wat moet gedoen word en wat, en op einde van die dag, ons lewe in 'n demokratiese land wat almal se opinies moet gerespekteer word. So daar's ander mense wat gesê het, nee, miskien moet ons die stadium ook in sy naam vernoem. So met tyd soos dinge gaan, jy weet, ons sal by 'n punt kom wat hoe ons vorentoe sal gaan. Maar vir nou, dinge, prosedure volgens hoe ek dit geneem het, is gevolg tot en met hoe ek gevoel het op die tyd. Daar is briewe uit wat ene is, het ek na die president se kantoor toe gestuur. Een het ek na die SOPO kantoor toe gestuur. Die rede hoekom ek SOPO kantoor, dis omdat Anton Lubowski was 'n SWAPO member, en dan een het ek vir die Loederitz Town Council gestuur. So dis om die lughawe te vernoem in sy naam en dan om 'n straatnaam in Loederitz te kry. En jy weet, as jy nou sulke vrae, dan krap jy mos nou wonde. Hy is 'n kind wat nou voor my groot geraak het. En toe ons begin in Loederitz groot raak, hy was met die pa, hy het gaan studeer, toe het hy Kaap toe gegaan, teruggekom, ons het met die SWAPO's geloop, toe hy miskien ook besef dat die SWAPO in die regte kanaal is, of die regte rigting is, toe het hy saam gejoin. Nou, ons wat nou bietjie groot was die boere so, as ek sien jy is actief,
sal hulle jou arresteer om vir jou bietjie bang te maak. Daar was baie jong manne wat ons nog tyd was ons jong was. En is bang geraak, weggetrek en ons het begin. En Swapo was te slim, nee. Hy het begin vir ons ook te leer. Die wat wil join en nie gesien raak, kan hulle join. En as net 'n geheim. So dit wil sê ons wat nou geken word, moet ons maar op die drome klim. En dan ons miskien as ons nou by buite kan gaan, soos Bethany, Aus, Rospina, Karasberg, ons het die plekke, Warmbad, het ons geloop en Keetmans, Riobot, Gibeon, Beseba. Dan hierdie mense wat nou vir ons, wat ons gesê het, hulle moet nie gesien raak is. Dan het hulle vir ons nou geld gegee, partykeer ook kare gegee, en Anton was een van hulle. Maar nou, toe Anton nog groter raak, en getrouwd is, het hy besluit, hy wil nie meer onder de kombuiser Swapo praten. Hy wil nou uitwees. Ons het hom hier en daar beskerm, maar hy het later gesê, So ons het 'n plek nou waar ons hier nou staan. Ons het hom al die kom herberg. Want niemand het geken hierdie berg nie, hierdie plek nie. Daar was nie huise nie, daar was nie, daar is wat rondom gebouw is, was nie daar nie. Die Pescano was ook nie gebouw, daar kan nie, niemand het geken. So as die polisie vir ons partykeer ook soek, so op Saturday, dan ry hulle verby man, dan hulle sien nie ons, is net ons wat hulle sien. Is hoe ons Anton Luboski gehou het, daar was ook Ingrid Morgan, daar was baie Duitsers. Ja, hierdie spesiale plek het ons nou, toe ons nou sien, die wetmense was maar nou so slim, as ons vergaderings moet hou, op 'n Saturday, dan moet hulle vir ons nog kom arresteer, om die vergadering te omwrig. Nou het ons plan gemaakt om Anton Luboski nog, klomp van ons, so die meeste is daar nou weg, zoals Aaron Pinge, Festus Katikwa, en nou Anton Luboski, en is baie van hulle. Ik kan nog niet meer noemen, want dit maakt me zeer als ik er noem, want het is al weg. En dit wat ons nog gevoel het, ons het een goede idee gehad, dan weet mensen dat hem gezoek, of die politie heeft hem gezoek, hulle het hem niet gekregen, net ons wat weet. Zo als die vergadering begint, dan zien hulle net, ons staan op die drome. Dus hoe dit gekomen is op ons die plek. Zo dit was hierdie plek, is ons hem genoemd, een golf. Want niemand kan hem zien. Zo is dat dier. En als ik je vertel van Anton Luboski, was een man. Maar mensen zal ik geloven dat ik en Anton Luboski, Aaron Pinge, samen geslapen hebben. Dit wat die boeren voor ons wil vangen en doodmaken. We zitten bij keer in die compound gaan slapen. Bij die keer bij oude locatie gaan slapen. Dan hij was een man. Als je hem kost geeft als reis, hij zei nee man, was je papa. Je vimos je bent. Zo hij was een man. Hij was eerlijk. Hij vertelt voor jou hoe een mens te wees. Omdat hij geleerd als een procureur was. Hij vertelt ook voor jou. Als je weet mensen voor jou vangt. Moet niet voor jou wees jij sterk niet. Geef je oor. En dat dier heeft hij bij voor ons geleerd. En dat dier ons dier gelopen. Want bij als je nou voor, zoals die koevoet, voor jou wees wie, hij schiet je, hij dit niet. Zo hij heeft bij voor ons geleerd. Hij heeft bij mensen, voor arme mensen, kost gekoopt. Een paar van die mensen, Duitsers, boeren, of wat ook al, wat we zeggen, Afrikaners, heeft hij van hem gehouden. Hij was een jaar wat ons om huis gevat heeft in die hand. Die andere dag om kreeg ons elkaar is vol pijn gegooid. Zo nou, dat is zulke goed, het wij Anton moed gegeven. En ja, dit is maar, en ik denk die Heer was bij hem, alhoewel die Heer misschien nog, wat ik hier ons zegt die Heer, maar wat ik hier, die duivel is zo groot, dat hij voor hem kan doodmaken. Ze het om bij keer verman, maar kijk, we gaan dood in Windhoek. Waarin Luther bij wetmensen, Koevoet, er komt van Keetmans af om voor hem dood te maken. Dan heeft ons hem weggesteekt. Maar misschien was het maar nog die dag waarom. Zo ken ik van. Oké, tot zover is ik al geroep van die Swapo kantoor.
die persoon wat in kantoor is, het vir my gelaat weet dat hy al met die mense, met die councillors gesit het. Ek bedoel dit hulle wat nou van die party is en aan hulle se kant klink dit positief. Daar's nog net dinge wat moet gedinge so hulle gesê. Vir my het hy persoonlik gesê dat die ding nou deur gaan gestuur word en dan sal dit by die mense kom wat in posisies aan die bokant is. En dan ek het 'n letter van erkenning as ek ge-e-pos van die council. Met die councillors sit en dan sal ons bietjie praat oor die sak. En dan ja, dan wag ons nog antwoord van die kantoor van die president, maar tot sover ja, alles is uit en ons het 'n terugvoering gekry. Ons lewe in 'n tyd wat 'n mens doen iets en dan voel familie miskien nie weet vir jou die reg gegee om so iets te doen en dan kan hulle jou hof toe vat. So ek het gevoel nee, kom ek doen dinge soos hoe dinge moet gedoen word. Ek en die vir ons praat nou vir 'n redelike tyd. So toe ek vir haar gevra asseblief mevrou stuur net vir my 'n brief van erkenning dat mevrou weet van die inisiatief. En dis wat sy vir my gestuur het en wat ek gemaak het is ek het die proposal gevat en dat ek die brief wat sy vir my gestuur het op elke proposal die idee is goed. Die idee was al daar daai jare. Nou net weens politiek. Daar was deze wat nie vir hom moet die plek vernoem word nie. Daar was, zeg maar die politiek was te sterk. Veral, hy deed dus moest net Ludere Swapo dit jaar ook, daar was klomp. No, daar was klomp partye. Maar toen was hy nou gesê, kom ons vernoem hom, toe hy dood is, toe vernoem hom as straat, maar doodstraat geloop. So, en ek glo stelik, soos die kleinkind nou so sê, hy voel Anton Lubowski moet iets vernoem word. Ek glo nie ons wat nou nog lewe. Aitsa is 'n echt Namibiese inisiatief. Ons reis op die hartklop van Afrika en vertel stories van mense en hulle dorpe op verskeie platforms insluitende televisie en sosiale media. Dit is joune, syne, julle en ook almal van hulle aan die ander kant van ons grense sinne. En dit maak Aitsa 'n lekker ding. Kyk Aitsa maande om 18:30 op NTV, oneof2.com, as ook op Netwerk Media Hub en NTV Afrikaans se YouTube kanale. Volg ons op Facebook of besoek ons webwerf by aitsafrica.com. Namibia is a land of movement, with waves that never stop reaching forward. Here, adventure is not something we search for. It is something we are born into. In every corner of this country, creativity rises, from artists, from athletes, from dreamers. And when the world comes to explore Namibia, they discover something extraordinary. Because when sport moves people, creativity moves ideas, and tourism moves the world toward us. Something powerful happens. A platform where movement meets imagination, where industries connect, where opportunity grows, where Namibia's next chapter begins. Welcome to the Creative Sport Tourism Expo. Exhibit, partner, experience. Creative Sport Tourism. Exactly today, 60 years ago, my parents opened the cafe, Anton. At that time it was called Café und Konditorei, but later the public of Swakopmund named it Café Anton. They bought the piece of ground a year earlier with an old house on it and opened the first four guest rooms in the house. Mm-hmm. Then they started adding on in that year and four additional rooms and the cafe and a small kitchen. Mm-hmm.
We see it's called Hotel Schweizer House. That was a year later, you said, or a year Earlier. a year earlier. Yeah. All right. And what has it developed into now? What is it today? I think over the 60 years, Café Anton has actually become world known and a landmark of Swakopmund. I was, a few years back, I was in Germany and I was looking at a shop for an article, and I took a newspaper and I read through it, and there was, for instance, should the Schwarzwälder Kirschtorte be named like, or only able to be named at a certain location in Germany where it originated from? And then in the article they wrote, yes, what would happen to Café Anton in Swakopmund, Namibia, with their Schwarzwälder Kirschtorte? Aha. So, yeah. Who actually bakes? Because I mean, every day we've got people, locals and visitors alike. They come here behind you. They sit here outside. You've got the best location in Swakopmund of the whole promenade, amphitheater, everything. The Mola, got the ocean. We've got the palm trees. Today we've got a beautiful blue sky. You've got a lot of cake here. You've got some good coffees, all that type of stuff. Who bakes your cakes? Okay, let me start in the beginning. Yeah. My dad, who was a professional master baker and confectioner, he started it. Yeah. And then when I married Andre Sneyman, Andre was very versatile, and he had to learn to bake, which he did. And he later trained staff of ours. And the first guy he trained, he's still here with us juniors. It's 37 years. And what was amazing, juniors at that time couldn't read or write. So my husband gave him everything in measurements like cups and spoons. And this guy, up to today, he has got most of the recipes in his head. Wow. So if I come after a year, says, I want this and this cake, I get it. Wow. And then he trained other bakers. And then my youngest daughter, who's actually, she's a learned hairdresser. Mm. When she came home, she said one day, Mama, can I please go to Germany to learn the finer baking, because she could bake already. And I said, yes, of course. And she came back, and she's actually the head of the bakery today, and with new ideas and Wow. What nice team. You say what's that German cake again? The Kirschtorte or what? Schwarzwälder Kirschtorte. What's that in English? Black Forest cake. Black Forest cake. Is that the same recipe that's been there all the time? Yes, it's the same recipe. Here in Namibia, we sometimes struggle with, for instance, fresh cream, which is a real issue, but otherwise it's same as in Germany. You've got the restaurant on the inside, outside. How many rooms does the Schweizer House have now? We've got 20 rooms. 20 rooms. All right. What does 60 years mean to you, and what does it mean to Swakopmund? Well, to me, having to write a speech for today, many memories came back, and so many that you cannot use them all in the speech because it's just far too much. But so nice memories, and I think for Swakopmund it was a great addition, and we have many tourists that come just past and say, oh, we came to Swakopmund, but we have to come here and just get some cake before we go back to South Africa or wherever. Yeah. What would you say was your biggest or your darkest moment, biggest challenge? The darkest moments, I think, when my husband died, my grandmother died, more the death that shook us. Corona was one, but after looking back in Corona, we came out well out of it. I had most of my old staff is back with some additional new staff, so yeah, we always look into the front, and that becomes a good day every day. What would you say is your highlight? My highlight is that although I didn't first want to go into the business originally, I felt home,
and we made the best of it, and it came out well, and especially that my kids came back out of their own free will Yeah. and to join me in this business. So it remains a family business. Yes. Yeah. Yeah, it's a family business, but like I wrote also in my speech, it's not only the family by birth or marriage, also my staff, my friends, suppliers. With many, it feels like we are a huge, big family. Yeah. And this is so seldom. How many people work here? Plus minus. Sometimes between 20 and 30. Yeah. All right. Any last message? How do you see the future? Another 60 years? Another 100 years? What do you see? Any developments, plans, things like that? No special developments. I think I myself will stay in the business as long as my kids want me here. And I feel if I should go into retirement, that feels like, I feel people get old when they go and retire. Yeah. So I will stay as long as I can. Mm-hmm. And but for Cafe Anton? Yeah, I think we try and do our best, give the best service and keep the standard. And I here would like to thank especially all our customers over all the years. And we have got many who are really long-time customers, and all our suppliers. But also like the service providers like the police and municipality. And yeah, it's just a big thank you to everybody. Nog 'n keer baie welkom aan almal. Dankie. I don't now have to say anything but dear family and friends, let's celebrate Heidi and the family, and please enjoy yourselves to Cafe Anton in another many years. Daarmee sluit ons vakansiedag af op Kletskompas. Baie dankie dat jy by ons aangesluit het. Onthou, ons is môre weer terug om 8:00 die aand op Netwerk Televisie DStv 285 en GoTV kanaal 25, as ook oneup2.com sou jy dit aanlyn verkies. So van my, Irene Marie van der Walt en die Kletskompas span, tot môre, is dit mooi bly.